Jadi toh. Omong gitu oke wae njaluk mau e. Kere. Biasa to kalau Jawa pengangguran sukses. Ini kaya wingi oleh gendang anyar toh. Yo jelas sakene kok. Yo ngeri. Oh, oleh dhewe pacar anyar kok iki. Yo iya jelas. Wong wingi bar tak ngene tak iki. Edes tenan ya. Dhewe wis urung. Burung masane. Itu iki to, wis telah ilang. Telah ilang. Alon-alon. Lu diputus maning sih. Berat tulisannya pokoknya. Lamun priji to? Yo. Sik tak dikasih oh. Ono acara. Saring di. Ono acara dulu ya. Tak dhisik oh. Yo. Biar bocah. Terus ini nelpon, pacarku jebul. Halo yang, ngapa yang? Iya halo yang. Kamu apa ora? Nang omah ki, prive to yang? Metu to, nang sebelah rumah ki. Oh iya. Oke, tak tunggu. Yang. Enek kok. Iya yang. Kuman. Suwe temen. Ano apa to yang? Ini ngomong aja nang kene to. Iki ora kae. Saya tak pamit ibu ya. Ya kono cepat. Ya. Ndang. Wait a minute. Iya yang? Jadi. Loh, sampai dicilang daripada nah, wah, aku temen gatokannya apa yang? Kok mau dengan kene to yang? Ya kan sekarang ben sepi kok. Ya. Entek wae. Mau cari rep omong mau apa? Ini lo yang. Ini bener-bener sayang buat keronyong kurang. Ya sayang banget lah. Ini bener-bener sayang buktikan lah. Di prive. Ya buktikan nek bener-bener sayang keronyong. Caranya prive. Ya gelem lah. Karo nyong. Ngono lho. Berhubungan karo nyong. Kok ngono to? Ya wegah to Mas? Kok wegah? Ya berarti ora sayang karo nyong. Ya ora ngono to Mas. Ya sayang lah. Ora gelem toh? Ya wegah. Iki nek mana? Ayah tak tahu. Hei Mas, kata sayang itu bukan berarti melakukan hal hubungan suami istri Mas. Tapi ojo gelem maksa ngono nek ora gelem. Ora apik. Tapi gelem ora nek mbake diajak rabi ngono lho.
Tapi sebaliknya Mbak jangan mau tubuhnya dinikmatin hanya karena kata sayang. Tapi melindungi tubuhmu sampai di depan penghulu dan mengucapkan qabiltu di depan orang tuamu dan keluargamu. Asyik. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Tak goreng penghulu, tak qabiltu ning ngarep wong tuamu. Loh, matane no.